Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupasun imanalla kuyak Dios bendeciasun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shamuni. Kayachi kunapish rikukunchik ya Diospak ñampi yaykunaka hawalla kashkata. Shinashpaka kunanpish rikushun krij kawsayman yaykunaka hawalla kashkata. Jesucristuka shamurkami ya Diospaj ñampi yaykunaka hawalla kashkata parlangapaj rikuchingapaj. Chaypajka Jesucristuka convidarka tukuikunata ñukata kati nishpa. Y kay convidashkami kunan kay punllakunapajpish. Kishpichi Jesucristuka shamurkami hatun cruzpi wañungapaj kikinmanta ñukamanta. Kikinpaj ñukapaj randi. Pero shinallati Jesucristuka shamurkami ya Diosta rexichingapaj. Y chashnami kausarka. Gentikuna entendichun pitik Dios. Jesuska chashnami kausarka. Rikuchingapaj gentikunaman pitik Dioska. Y paypaj kawsaywan tuki chayta paktachirka. Rikunchik ya Diospaj shiminin. Mandashkakunawanka Moisestami kachashka. Hasta wampish mana huyaypajta huyangapajpish. Kashkatati willak shimikunawanpish. Jesucristo mari shamurka. Tayta Diostaka pimanatek rikushkachu. Paywankaj paypaj shuklla churillami rikushka.
paymi ñukanchikmanka riqsichirka. Jesucristoka shamurka kay mundo kay pachaman kikinmanta ñukamanta hatun cruzpi wañunkapaq. Chaypaq washaka Diosta ñukanchikman riqsichinkapaqmi shamurka. Ya Dioska ñukanchikman riqsirishanin, ya Dioska ñukanchikman riqsichishanin paypi kashkata. Mana ñukanchik entendishkashina, mana ñukanchik yachashkashina. Kay punllakunapi ñukanchikpish pandata entendinchik. Jesuspaq punllakunapi hintikunaka niqkunakarka shuk mana rikuq runa shamukpika Diosmi payta castigakun, Diosmi payta llakichikun, payta mana kashpaka paypa yakunata. Kishpichik Jesucristo shamushpaka nin mana chashnachu. Shinallati shukkunaka niqkunakarka mayjan achkacharik runa kaqpika payka Dios bendiciashkami. Kutin waqcha runataka niqkunakarka paytaka Diosmi castigashka. Jesucristo nin shuyaychik mana chashnachu kan. Kishpichik Jesucristoka shamurkami ñukanchik pandata entendishkakunata alli rikuchinkapaq. Hintikuna pandata yuyakushkakunata alli willankapaq, alli rikuchinkapaqmi shamurka. Mana chaylla, ashtawanpish ya Diosta riqsichinkapaq shamurka. Ichaypaqka kallari convidashkaka kanmi ñukata katichik. Ichayta rurarka discipuluskunawan. Ichayta paktachirka Jesucristo paypaq kawsaypi kay mundo kay pachapi kashpa. Ñuka munani kikinkuna uyachun, rikuchun, ichashna kikinkuna ña shuktik kawsayta kallarinkichik. Kallaripika katichunllami nini. Chaypaq washa katishpaka yayata entendinkichik. Katikpika imami tukunga ñukanchik kawsaypi kreyta kallarishun. Jesucristota katishun. Kallarishunmi ñukanchik carácterpi, kallarishunmi entendinata ya Diospaq munay imatik kan Jesucristota rikushpa. Jesucristomi ñukanchikmanka rikuchinga yachachinga Diospi kashkata, ichaymanta katik pasuka kan krina. Jesucristo convidashkata uyashpa katishpaka ashami ñukanchikka kriyta kallarishun Jesucriston purishkamanta, Jesucristopi huchupi kashkamanta, Jesucristo yachachishkakunata uyakushkamanta. Katik gentikunaka kriyta kallarirkakuna Jesucristoka Dios kachashka churi kishpichinkapaq shamushkata. Entendirkakuna Jesucristota katina, chaymanta paykunaka kriyta kallarirkakuna Jesucristo imalla yachachishkata, pipay kashkata, ya Dios kachashka kashkata kriyta kallarirkakuna. Shinapish achkakuna mana krishpa Jesusmanta laduyayta kallarirkakuna. San Juan capítulo 6 verso 66 manta uriman kaytarin. Chay pachamantami paywan yachashpa purikuqkunaka achkakuna washaman tigrashpa ñamana paywan purirkakuna. Jesucristo convidashkata chay runakunapish, chay qarikuna, chay warmikunapish uyashka karka y katikurka. Shinapish mana paykunaka krinaman pasarkakuna, sakirkakuna. Chaymantami Jesuska chunga ishki yachakuqkunataka kankunapischu rishun ninkichik nirka. Shina nikpimi Simón Pedroka kashna nirka. Apunchik Jesusa, pimantik rishunri. Kikin llamari wiñi kawsayta kuk shimikunata rimanki. Kantaka kawsaq Tayta Diospaq churi. Kishpichik Cristo kaqta riqsinchikmari, krinchikmari nirkakunami. Uyashkanchikmi, yachashkanchikmi, krishkanchikmi, ya Dioska huchayilla Dios kashkata. Mancharina alli obraskunata, milagroskunata runamushamushkatami yachanchik, rikunchik, krinchik. Ñukanchikpish uyarkanchik Jesus convidashkata y aparka ñukanchiktaka krinaman. Ñukamunimi kan kay rato kikin imashina charikanki. Uni watakunata katikunki, kunan uyakunki convidashkata, asalla punllakunata Jesusta katishpa kawsakunki, krishkashkanki o mana krishkashkanki, achka kutin uyashkanki ya Diosmanta, pero mana krishkanki imapina. Katilla ninimi. Rinrinta mañachi, yuyayta mañachi, katilla. Mana kikinka imata ronata arininachukanki, mana kikinka kayta chayta sakinachukanki, kayta chayta agranachukanki, katilla. Kikin rikushpa, kikin uyashpa, kikin Jesucristopa huchupi kashpaka, tiempoanka kambaq kawsayka musukyashpa, shuktiyashpa, cambiarishpa katingallami. Chaymi tukurka Mateopa kawsaypi. Kikinpa kawsaypipi chayatikmi tukunga. Mateoka milli runa karka. Shuktik runakunamanta, shuktik Jesucristopa katikuqkunamanta rimashpa yalli millay. Kikinpak shungupi shuk yuykuna, tapuykuna tiyanchari. Chayka ukumantami llukshin kanllaman. Shinapish Jesucristota krina kanki, payka ya Diospaq churi kishpichinamun shamushkata. Kunanka rimashanini ashitawan krinamanta y katinamanta. Tukimanta allika kaypika kanmi Jesucristota rikushpaka Evangelio kunapi rikuitukunchik krinamanta. Shinapish Evangelio kunapi rikukpika Jesustaka mana rikunchikchu inkitakushkata, krichikushkata, rugakushkata hintikunaka katichun, hintikunaka krichun. Kati hintikunaka krita kallarirkakunallami.
Chaytami rikuitukunchik kay musuq testamentopika. Wakin uyaqkunamanta kaña krishkangichik, kantakungichik, y a Diosta alabakungichik. Ña chay mujunta cercata pasashkangichik, chimbashkangichik. Rimashanini kikinkunaman ashitata krinamanta. Rikukunchikmi hawalla y a Diospak ñampi yaykuna kashkata. Hawalla krishkanaka kashkata. Shinapish rikuitukunchikmi mana hawalla ñukanchikka entendipakmi kan y a Diospak shimita. Y a Dios tukuyta ñukanchikpak rushkata. Chaymanta achka kutin y a Diospak shimita entendinaka sinchi rikurin. Kikin mana krishkakpika sinchi mikanga y a Diospak shimita entendinaka, krinaka. Shinakakpipish kikinta kumbidani y a Diospak shimita uyachun. Y a Diospak shimika poderta charin, autoridadta micharin. Kay libruta kishkakpish kikin shinallati mana krikmikarka. Kay ratumi chinakakpika kikinpak alli uyitukuchun y a Diospak shimita y kumbidani kikinta chinakakpi. Kikin yuyarkankichari ñukaka mana Jesusta katipak kani, milli runa kani, mana alli kani, achka llakikuna trushkani, achka panda trushkani. Shinapish kay libruta kishkakka milli karka, krikkunata phiñarka, krikkunata cárcel pichurarka, krikkunata katirka, phiñarka. Rimakunimi Apóstol Pablo manta. Apóstol Pablo Jesucristota katirka, krirka, Jesuska Dios kashkata. Y chaypi paypak kawsay mushuyarka, shuktiyarka. Y Apóstol Pablo mi kishkan Roma llaqtapi tananakushka krikkunaman kayta. Romanos capítulo 3, verso 21 manta uriman rikushun. Jesucristota krikllapimi ima huchachina y llaqta ruran nishkamanta. Y a Diospak ñawpakpi alli sakirina. Kaykamaka hintikunaka yuyakurkakunami y a Diosun alli tukunapaq y a Diospak ñawpakpi alli sakirinapaqka alli runakuna alli warmikuna kana kashkata. Imatapsh allita runata. Achka reglas, mandamientos kunata paktachina, cumplina kanchik chashna Diospak ñawpakpika alli rikurishun nikurkakunami. Pablo kanin, shuglaya y a Diospak ñawpakpi alli sakirinatami ñukaka yachaqchayashkani. Shuglaya ñukanchikka y a Diospak ñawpakpi alli sakiritukunchik. Y chaymi kan Jesucristota krishpallanin. Kay punllakunapi uyanchik, yachanchik, kay punllakunapi uyashkanchik, rikushkanchik, ñukanchik ayllukuna ungushpa ña ancha kashpa, hospitalpi kashpaka, tukuyta rurankuna paykunaka alli y a Dioswan kangapu nishpa. Alli shuktijkunawan kangapak, shuktijkunawan alli tukun y a Dioswan alli tukushanin, chaymanta kayan Diosta mañachun, chaymanta kumbidankuna, michijkunata, pushakkunata, sacerdotikunata, Diosta mañachun. Alli tukushun nishpa ña ancha kashkamanta, hospitalpi kashkamanta. Shinapish Apóstol Pablo kanin shuk willayta charini. Paymi karka Diospak shimita alli yachaq. Paymi kushi kawsakurka, wiñayta y a Diosun kawsana kashkamanta. Yacharka chayta. Rikuytukunchik, tukuy kay Antiguo Testamentoka rikuchikurkami y a Dios kayamincha, hipapuncha, imallata runa kashkata, hintikuna paywan alli sakirichun nishpa. Y chaytami rikuytukunchik kay musuq Testamentopika. Rikukunchik musuq ñanta Dios rurashkata, musuq ñanta Dios paskashkata. Hintikuna paywan alli sakirichun, paywan alli tukuchun. Tukuy kunallati ñukanchikka pandarishkamanta, hucharishkamanta, tukuy kunallati ñukanchikka mana pudishkamanta y Diosun alli tukunata. Ashtawanpish mandashkamanta chikan, Tayta Dioska imashina, ima huchachina y llaqta rurana tukushkataka kunan mari yachanchik. Chaytaka mandashkapish, Dios imanishkata willaqkunapish ñamari willashka. Jesucristota krikllapimi, Tayta Dioska ima huchachina y llaqta ruran. Tukuy kunapagmi chayshinallati. Kikin ñuka y a Diosun alli tukuy tukunchik, shuglaya. Imagina, Jesucristota krishpalla. Tukuy kunami ministinchik Diosun alli tukunata. Y chaypak Dios chay musuq ñanta paskashka. Y tukuykuna pudinchik alli tukunata, tukuykuna huchayuq kashkamanta. Verso 23 nin, tukuykunallati huchallishkamantami Tayta Diospak ñawpakpika phiñanayaq tukurkakuna. Tukuykunami huchallishkanchik. Antiguo Testamentopika achka reglas, achka mandamientos kuna tiyarka, chaykunata paktachishpa, chaykunata cumplishpa, Dios chaskishka kanamun chayarkakuna. Imaginati kikinka y a Diospak ñawpak alli sakirishaninki chaskishka kashaninki. Imaginati alli sakiritukunchik Diospak ñawpakpi. Yachanchikmi Dioska huchayillak mi kan. Sinchi mañaykunami kan, mana hawallachu paywan chimpapurani igualarina nitukunchik. Tukuykunapaqmi sinchi kan. Dios munashka shina, Dios mandashka shina, kawsaymun chayana paktana. Shina kaqpipish tukuykunatami kishpichishka. Tukuykunami y a Diospak ñawpakpika ña ima huchachina illaqkuna kanchik. Verso 24 que Romanos capítulo 3 pinin. Chashna mana khuyaypaq kaqpipish. Dios ñukanchiktaka hatunta huyashka.
Chaymantami imata mana kukllapitaq Cristo Jesus llamanta Jesucristo llamantami kishpichishka kanchik. Ñukanchik imata mana pagashkanchikchu. Shinapish ama yuyashun yangaza kashkata. Diospajka achka preciotami paganatukurka. Paypaj kikin churi Jesucristota hatun cruzpi wañuchun kacharka. Kuti ñukanchikpajka chaskinalla, krinalla, Jesucristo chay sacrificio troskata. Shinapish tukuykunami imatapsh ruashpa ñukanchik kikin ganashuninchik. Ñuka kay troskamanta chay troskamanta allikunata chaskishuninchik. Achkakuna wakinpika Diospa kuyaytaka negociashuninchik. Ñuka kay trurkani, ñuka chay trurkani, chaymanta ñukataka kuyana kangi, chaymanta ñukataka kishpichina kangi, perdonana kangi, chaytami yuyanchik. Y Diosmi Jesucristo takacharka kikinmanta ñukamanta imata rurachun. Tayta Dioska verso 25 nin Jesucristo taka yawarta hichashpa wañushpa ñukanchik huchakunata anchuchichunmi kacharka. Chaymantami Jesucristoka pay hichashka yawarpi krikkunallata kishpichin. Tayta Dioska ima huchachina illaqta ruraq kashkata rikuchingapaqmi mana piñarishpalla ñawpa huchakunamantaka mana yuyachishpa sakirkasha. Sacrificioka rimakunmi wañunamanta, yawarta hichanamanta. Y chaytami rurarka Jesucristo kikinmanta ñukamanta. Y Dioska justiciata ruran. Verso 26 pinin. Dioska payllataq ima huchachina illaq kashpami pitapish Jesusta krikllapi ima huchachina illaqta rurashpa chaskin. Chayta kunanpunlla rikuchingapaqmi chashnaka rurarka. Y Dioska rikurka huchata y chaymanta payka nirka imata runakani. Mana sakina kani chay hucha katichun. Chaymantami Jesucristo kamingi tukurka hapirka ñukanchik huchakunata. Ñukanchik pandarishkakunata, ñukanchik mana alli turushkakunata hapirka, mingi tukurka. Dios kacharka paypaq churita allichichun, wishtuyashka ñanta allichichun, allichishka washaka y a Dioswan kikin ñuka comunionpi kawsachun. Tuki chayka paqtay tukunmi y a Dios rurashkamanta. Mana kikin, mana ñuka chayta ruytukunchik. Jesucristo mi Diosmanta parlankapaq, Diosmanta riqsichingapaq shamurka. Mana chaylla. Shamurkapishmi kikin ñuka Jesucristo pagman huchuyachun. Shamurkapishmi kikinta ñukata Jesucristo pagman huchuyachingapaq. Kikin alli sakirishaningi ya Dioswan. Shinapish kikin kaningi chari achkami Diospaq shimipi Bibliapika paqtachinakunaka tiyan. Kikin Diospi kri. Diospi krishpaka rikungi mi cambios kikinpaq kawsaypi. Kikin Diosta allitik riqsingi, sustaringi, mashkangi payta, mushuyangimi, cambiaringimi. Paykanta huyashkamanta. Kunan kay tukun kikin ciertuti Jesucristo ta krichun. Ciertuti shungumanta Jesucristo ta krina, katina y krina. Ñamana shamungichu iglesia manka shuchaki freno pisaruxina. Ama imakunapi krichu Jesucristo pi kri. Kunan kikinta convidani Cristo Jesús ta krichun. Dios tuki kunata kayakun convidakun. Shamuinikun. Shinapish imashinami ñuka kreirkani chasnallatimi kikintapish nini Dios pikri. Ni ñuka krini Jesucristo pi yayamun chayangapaq. Dios tamañay, kunan mi chayashka kay puncha. Shuktikuna shina ñukapish krisha nini Jesucristo pi yaya Dios pi shungumanta. Pagi yaya Dios, kunan kay puncha mi chayashka ñukapish shuktikuna shina kanta kringapaq shungumanta. Hawapacha yayito kampi mi krini. Krini Jesucristo ñukata kishpichik kashkata. Krini Jesucristo ñuka huchakunamanta wañushkata. Krini mikunanka kanwan ñuka alli sakiri tukushkata, pero tukuyta Jesucristo rurashkamanta. Jesucristo ta ñuka krishkamanta. Cristo hatun cruzpi wañushkamanta. Chayta krishpa kanwan alli tukitukuni. Pagi ñukata chaskishkamanta kanbaq familiapi. Mana ñuka imata rurashkamanta, hasta onpish Jesucristo tukuyta rurashkamanta. Pagi ñuka huchakunata perdonashkamanta. Pagi ñukata chaskishkamanta, ñukata ayudashkamanta. Pagi a Dios, kay alliwillite shuktikkunaman raki tukushkamanta. Yaitu mañanimi, y a Dios pakshimita rezashpa, krinapi wiñayta kallaringapaq. Tukuymanta mi paginini huyaq Dios. Mana kachashkangichu kayta chayta paqtachina kangi nishpa shuk listata. Mana exigishkangichu kayta paqtachina kangi, kayta runa kangi. Pagi tukuyta kan allichishkamanta. Kambaq shutika piwan mana chimbapuraypaq shuti Jesucristo pak shuti llapi mañani chashnakachun. Tukuykuna llatimi achka kutin krichishka umashka publicidad pichayta rikuitukunchi. Inkitan kayta chayta nishpa.
Shinakajpipish kikin Jesucristo ta krishpaka mana krichishka mana umashka kangichu. Ama yuechu ñukaka alli kani. Alli chaskishka purikuni chaskishka kawsakuni ama chayta yuechu. Tukuy kunallatikmi ministinchik Jesucristota. Tukuy kunallatikmi ministinchik krinata. Krishpaka ñukanchikka ima huchachi illakkunami kawsaytukunchik. Jesucristo tukuyta rurashkamanta y chayta ñukanchik krishpasha. Kay alliwilli kikinpak shunqu muyaykukpika kikinpak kawsaypimi kay karrikunata charin. Perdonashka gentikunaka hawallami shuktikkunata perdonanka. Kuyashka gentikunaka kuyangakunami shuktikkunata. Chaskishka gentikunaka hawallami chaskinga shuktikkunata. Shinallatik huchakunamanta perdonashka runakunaka ashtawanmi sinchiyangakuna paykunapak kawsaypi. Ashtawanmi ukushungupi sinchiyanga sapiyanga millayta tentacionta mishay tukungapak. Ama huchallishpa Diospak ñawpakpi sumaqta kawsay tukungapak. Kikinka kutichishkangichu Dios convidashkata. Kishpichi Jesucristoka paypak yachakuqkunata kayarka ñukata katichik nishpa. Paykuna uyachun, paykuna rikuchun Jesucristo kashkata, tukuy imallata rurashkata rikuchunkuna. Kishpichi Jesucristo kachayarka ninaman paypak yachakuqkunataka paykunaka ñamana ñukata sirviqkunachu ashtawanpish paykunaka ñukawan alli apanakuqkuna, ñuka amigukunami nirka. Chaymanmi chayana kanchik kikinpish ñukapish kuyashka uyaq. Jesucristopak amigo, Jesucristopak riksishka kanatami sustarina kanchik. Chaypakka ministinchikmi krinata. Ñukanchikka krita kallarishunmi ashtawan Jesucristota riksishpa. Ashtawan Jesucristowan kashpami krinapika wiñarita kallarishun. Achka kuti ñukanchikpakka sinchi shinami rikurin y Diospak shimita entendina. Shinapish y Diospak shimika tukuyta ruritukuq kawsaq shimimi. Kikin ñuka Diospak shimiman shunqumanta huchuyashpa y Diosta mañashpa paypak ayudawanka rikuytukunchikmi achka balik kashkata. Krinimi kikinpish ñukapish tukuykuna shinallatakmi mashkakunchik y Dioswan alli sakirinata. Y Dioswan kikin ñuka alli sakirinapakka entendinami kanchik Jesucristo miña tukuyta rurarka. Chaytami rikunchik Romanos capítulo 3 verso 21 manta 26 kama. Paginina kanchik kishpichi Jesucristo chayta ruritukurka. Jesucristoka y Dios manta richingapak y Dios manta parlangapak yachakchachingapak shamurka chinallatik y Dioswan ñukanchik apanakuchun ayudangapakpimi shamurka. Ñukanchikka kritami kallarinchik y Dios Jesucristo mana imakunapi. Diospimi ñukanchik shunguta churana kanchik. Chasnallami rikuytukunchik musukyayta shuktikyayta kikinpak ñukapak kawsaypi. Chaymantami ñukanchikka krina kanchik, krishpa shamuna kanchik. Manarik Jesucristota katishpa, manarik payta krishpa, imata kikin rurarkangi, y Dioswan alli sakiringapak. Y Diospak ñawpakpi alli kawsangapak, alli kangapak, imata kikin rurarkangi. Kringichu kikin allita rurashkawan, alli kashkawan, ña y Diospak ñawpakpi ima mana huchachita charishkata. Tukuykunallatikmi kay pachapi shuktikkunawan apanakushun nishpaka ñukanchikka rikuchinchik o rikurinchik allikuna kashkata. Mana allikunataka mana rikuchinchikchu. Allikunallatami rikuchinchik. Allimi kanchik nirinchikmi allishinami rikurinchik. Imapak kay shuk ñukata chaskichun. Kay shukpak ñawpakpi o shuktikkunapak ñawpakpi ñuka alli rikuringapak. Shinapish y Dioska mana chasnachu. Y Dioska mana mashkakunchu kikinta ñukata pay kikinmanta ñukamanta imata ministishkata. Paypak allipak ima kanakashkamanta. Ashtawanpish kikinmi ñukami y Dios manta ministinchik. Y Diospak ñawpakpi ima hucha illak rikurinapakka mana paktaypakmi kan Jesucristo mana shamushka, Jesucristo mana rikurishka kakpika. Jesucristo llamantami kikin ñuka ima pandata, ima huchata mana rurajkuna shina rikuritukunchik y Diospa ñawpakpi. Tukuy Jesucristo pikrikuna. Kay alliwillay ñukanchik shunqu muyaykushpaka. Ñukanchik kawsaypimi, ñukanchik imashina kawsaypimi shuktiyachina kan. Kikin kutichishkangi y Dios convidashkata, chaskishkangi tukuymanta ashtawan balik convidashkata y Diospak ñawpakpi alli kanata, allimi kanga kikin ñuka y Diospak makipi tukuy ñukanchik kawsita churana. Sakishun ñuka kikin makiwan imakunata rurashpa katina. Ashtawanpish Jesucristopak makipi tukuyta sakishun. Chayta ñakikin rurashka kashpaka. Riksingichu mayjan kay alli willayta ministishkata. Rakitukungichu kay alli willayta ministijkunaman. Ñukanchik wipimi kaykunata tarpuna kanchik. Tukuykuna huchallishkamantaka y Diospak ñawpakpi mana kay tukushunchu. Shinapish y Diospak huymanta, yangamanta Jesucristo ñukanchikpak grande hatun cruzpi wañushkamantami kishpirishkakuna kay tukunchik y Dioswan alli tukuy tukunchik tukuykunallati.
Kayka sumaq willay. Kay willaytaka rakinami kanchik shuktiqkunawan. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa qillqay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.